Mtazamaji, naomba usike kwenye hili tukio, tazama vizuri kisha utoe maoni kilichotokea. Je, VAR bado inafanya kazi au ni yule refa ndo anatoa maamuzi? Usisahau kulike na kukomenti na kushare. Kwenye YouTube ni Ajuai TV, kwenye search utaniona. Naomba mnisupport ndugu yangu. Asante sana, Mungu awabariki. Le pied chez les Nacho, Wago Gabon, Letitia Antenella Viana, wa Swaziland, Stephen Onyango Yembe, Waga kwa Kenya, Putsoki Odeo, Wena le kwa gae, o lebeletse le wena o tla tsa tshwetso ya gore a ke penalty kgotsa jang. Hotata ene sa rate go fela jana. Mebele go tsogile tlhakatlhakano, go tsogile tlhatlharuane. Penalty!